Fu hamada ya vili ngani mnikoni ze salamu za Kiislamu nyonsi pia mitodo zamba ukaheni mwana mkomoro ulo fier d'être comorieni ulone nationalité comorieni ngani mniko salamu juu ya hahe Mwenyezi Mungu yamnike rehema, Mwenyezi Mungu yamnike resiti njema, yamnike maisha mema, yamnike surtout ya sante insha Allahu, heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Salama mwanama mtukufu Procureur Al-Humain ko Mluani. Salama na zondele. Watukufu kamjawa ka omwezi ujao ngawajoka l'investiture ya he president wa hatu Al-Imam Azali le 26 mai tilonga lijao ba Komori tizamba do mwezi ujao yaboze message jujado to abana basema kati yanu gizo très important ba Komori heni message jangara mbao iyongio très important abokatsa bangio très important na partager ba Komori gamjao ka iyo tile system hangu njaporo mikado kantine para wandu na partage chacun comme tu partage na mbrengele l'information mjulize wananyani mjulize wanzani wani mjulize ze famiza hanyu shilama duze hija Vanu mimi Hassan Issa le négociateur de la République Hassan Issa le négociateur de la République de Patagonia Comore Vanu katsambo kami de Patagonie ntidore jai yabanjo ndongo nganjwe les informations zibiraro mwensi ya hatu nganjwe ndongo zinji zibirao harumwe daula ya mabajani izo wafanyao pia izo watwaliao izo wahadisiyo watsatsaza difasoba na kwa dota tsatsa ndongoyo kwa dota tsaze sa enisa watwala ndongoyo watwala mpango wotoja wazamba rimazerezo yabo kwa dota tsaya kwa dota tsaza yizo nganzijo zongo za hawo izo pia nganzijuo kabatsi ndongo za untozijua yedawla ya Komori imavamana wa hensi ya hatu zendongo zao pia kabati ndongo ntozijua kawa twala nganzo afanya ndongo kabati mimi na heli ntozijua kabo kanjo janizambe banu ngabo kanjo dazati na uzamba shakabati ni heli ntozijua wodo andrulo proche minao wondo wandrulo minao imavamana wa hensi ya hatu wondo wandrulo minao wondo wandrulo hadiso minao wondo wandrulo weshi yao ndabona mjekanga njondongo zingiza hao shati zamba ngabo njonja na bebanu ngabo kati na janzambe esa izo secret izo secret yabonga ziko yapo donc watukufu na mdo partager tizamba ze message ramba wa makatianu na mzi partage message yangu yonzima tizamba ganjo huja nenjeze izo mwanama mtukufu Shaher Benissa ukaye paro harma ye Facebook ye paro Benissa shasim para Shaher he message ya tosu kwa juzi kaya hazamba nro ukaya ngena lista esangu juo wandu wajoka zilwa avant l'investiture ou après l'investiture chango jo paso moto quel que soit ngwa paso moto kabati échappement kabatu jo échappé ba Komori uwanyana soedo la mabachani wanu kabatu jo échappé zone za kweli mwana Shaheri kajamanda buhata c'est la vérité tijani confirme izo mwana Shaheri yamba juzi tijabano ni confirme tizamba izo Shaheri ya hamba ukakaja kajamanda buhata so tido zamba rangu hale ze message za anguka ngamjorengwa ngabo listo lo hahaya butu hanswa yabo wandu ambao mnyanya wandu lo hunu faransa so ambao mnyanya we kansi we la pizza we hambezo wanzao we terrorize wandu we menace wandu ngabo listo hanswa yabo izoti zamba no zamba shabanu ngabo andu ka wodondrenga daba negociateur la daba negociateur oleti mwema negociateur olangombo mnyanya na we zinjizo na bao vanu zoso do hucha ye zinjizo na bao zoso do hucha mimi Hassan Issa le négociateur de la République misi journaliste onde fuye onde cherche hatsaha nouveau tajahaba
Chami mi négociateur mi, je suis un activiste, politicien. Bien sûr, abangu mitsa abangu, mi vérifier. Ça miti journaliste. Donc yende mana nanjunye, njena njeze zomana mashahiri hamba. Yonde message lweniyo. Shara nejaje message yo batukufu. Ngana nzonrongoze wanru ararubanu. Wanru araru. Rane jaja wanru waunga na nzonambe manama mtukufu, manama bienvenue yaliyo harimwe e page LBTV. Gani mtso swama. Mjoka mimi negociatori nitsodo hambo kaya. Manadamu ndi akosa. Manadamu ndi rekoneseka hafanya nayi. Manadamu ndi rekoneseka ya harungwa nayi. Manadamu ndi rekoneseka hanjia nayi. Abakafanya message hanjia nayi. Mitsi mruwa fierté kazo na habatsamba. E kanga gamina preuve. Gamino shahidi. Ganjozo na kahamba. Abumi kakamuhara. Mimi nono, abumi habo kanono. Sambe verite. Sinaure jaidi ngwani. Sha emanama wa bienvenue su kwa juzi. Tikati timdea. Tifanya na message mtiti na tofanya besaba la 15 minutes. Tikati timdea surtout nje familia hai. Njawa hina na nje familia hina wadeya. Sambanga njo jan reponde familia hai. Nganjo huja ni deye familia hai. Sha njawa deya. Shagaba kaulu dzima basi na derape abo. Kaulu dzima basi. Na derape. Mabro tizaba. Mana nitawaswa mazabarindri. Kajani deya. Kajani panu hansi. Kajade familia hangu. Kajada mrumo hatu. Pourquoi nto javani mdebure. Pourquoi ni heba nuna boka. Nganjo jani mnike dura de repose. Nimdeye. Yaboti derape. Gwano. Yaboti derape. Kajani fanya mbanongo hata. Sha emanana kauhe ya juzini mreponde ndabokaya timono handriaranga video ya hale na parodea l'activiste Hajimba Iswali. L'activiste wa henda ula mabajani Hajimba Iswali. Harenge video ya hetia. Sha d'après ces renseignements hangu, d'après au recherche hangu, tunduko la tindai. Si trompe ha ula tindai, shala mrunda jina ya katia video ila. Esanga ni jwe mru. Yonde mana katika hanzani bire mbabinti ntibani mtaiswa maha. Yadungie politiki ya hae. Yadungie shati jojibiwa. Nimike konseibanu. Ukaya. Ya tinjiari mapieji. Ya renta sudon jia heni siku. Sudon ya chokanti. Ya do kritike Abdallah Douassani. Nana l'activiste wa hedo la mabajani Hajimba Iswali. Natawe doha ambaye politiki habezibirau nayi awezibirau ndar mayensi shata wa heni siku uchojabanu udonjia Abdallah na Hajimba Iswali. Yo konsenu nikao bienvenue. Yo konsenu nikao tawa bo bienvenue. Salama mnamtukufu Ibrahim Ahmadi. Salama na zonele. Tawa bo bienvenue parce que minga njokaya. Haini sojo habanu. Hukanti ngo po magozi Abdallah Douassani. Wanrwa ili kami sina supporte manama bienvenue. Wansina weba heni manamkomo rujuhaban. Hakanti ngupo magozi Abdallah Douassani. Ekatamba ngumpo magozi. Hamjia yeye. Ngumkazo twa biambi. Ngujwe familia hai. Ngujwe mrumsha hai. Ngujwe wana hai. Yomba beti namba nafasi. Abdallah Douassani. Daine le grand patriote. Le consultant. Le grand consultant wa hensi hatu. L'infatigable. Haunjaba l'intouchable. Manama mtukufa Ibrahima Inusa alias Nono. Oandro ilio wa ili wao. Ndujo ja kritike zwambao. Ndujo ja kritike ka nono hurongwa nai. Agwa hurongwa nai ukritike zwambao uambe politiki uwakritike shahu jabanua kenti uwanjo zingoni uwaponi hanti uwapwe magozi. Yomba mimi tina kubali. Yomba biyo mimi tina kubali. Watukufu mtuanza ndo litaku yuba isile message hangu ngani njiyo harimo bandu nanzoni wajibu banu tizamba yemru nanzoni mjibu handani bantu simona hanjia banu Amiri Madi so ya njia banu sikanza njele mjibu banu ni mwashele zize ukabane komba inu ba Amiri se hisa ba Amiri Madi komba inu sa hisa yo konsenu nikao
Sizamba bona nitsa video inuka ngari juwa zenongoza hanyu za heda ula mabajani ngani juwa zenongoza heda ula ya Komori bamiri harumwe kwamba ndira ku 2019 kujandi hawa kadano wandu heda ula mabajani bamiri kujado kawe nawo kuchoka hama uka neutre hukansi udamba izibira una harma yansi shakujado kansaba nuwe panu hansi wedeya tawo sonje piège ya hunzarioni mtsovada bola kiemba yotsovada bu husonji yarmwe piège ya ho wandu eshelezi jo maudu mdatsomba kabani karja kavijua esanga anjokanga omnejana purna stanga omnejana wa politiki nga omnejana abantsudeya awanu rongozo madarau shayonde verite yonde verite bamiri yoko senu nikao ukatsawe sanga warme lista ya he lista ya Komori bamiri ujitarma piège wemru asoma wemru intelligent hukiri uhadalani hunzarione gawa harmazerezo ngotsopani hansi wedeya emadhamana wa hansi hatu wedeya sharafa ya hansi hatu bamiri yewe yonde message yokanze na bebanu yonde message yangu banu bamiri tinadi nirejebani njunu nike konsetse na nono tinahuja mikado genero goza mkado kado mbili neurangeza kado nzima bobasi shayo konsenu nikao parce que njokaya wemru asoma tikado du on hali tikado hafila nikatine dunga dawe na Swaba Hasumani le grand patron Swaba Hasumani wano Swaba Hasumani jusqu'à maintenant tu dois mikati tu dois mangalia parce que yetu ambe zibiro na harma yensi ikado kantie po magozi ye kantie deya ye kantie yerida sisi yetu ambe zibiro nai wewe hale hudorongo wandu tikado dunga shema katanu jo derape e makatianu kuja huderape hudungu ulebeya la hunzarione ngotsohenda bismillah shatizamba tinaja nurongoze bansena shayo konsenu nikao kutawa wandu wanu bamiri aboba tizamba sina cha nurongoze bansena watukufu yemruwa bila nzoni mrongoze banu alerte nanzoni ke banu dwana nasi wahe paji ya chaîne libre de Comores manama Ahmed Hassani manama mtukufu bahe Said Hassani manama mtukufu bahe Mohamed Abdou gantsongo hamba de ma journaliste walio harma ye page ya chaîne libre de Comores uka chaîne libre de Comores esa watilwa haruma ruju haruma l'investiture hosi ha Komori mbrati la uze manama Ahmed Hassan manama mtukufu Ahmed Hassan manama mtukufu Said Hassan yoko nsini mikaoni ganjo kaza ngozo besenge esenga mzijwao ya information hiyo esanga mzijwao beseye shanga na mwambie kaya msisubuti mabanga msihawa haruma l'investiture mtisibutinga msihawa haruma l'investiture banga gamjo gamaliwa gamjo rengwa imana nabe hilo zabarindi ukaba koma na mremarke ka chaîne libre de Comores ila ngio hamaba ngio chaîne ya hilo opposition na mtuangalia ukaya wenji wando hilo opposition pia ngwatsuwa henda werongwa haruma ye page ya chaîne libre de Comores wanti na mtuangalia kabati mruwa azaludungo na remasheni ila kabati mruwa azaludungo rengo harumwe paji ila kabati shando wandu wahe daula mabajani namoni mwenye baraka sedi swali mutsenderongwa yabo l'ancien ministre de l'intérieur Kiki ngutsorongwa yabo Sedi Larif president wa Patirija ngutsenderongwa yabo wandu wenji inajua vumba abantu watsungo henda rumwe page ya chaîne libre de Comores ukarma zevoti za 2024 banu le 14 janvier chaîne libre de Comores wanda wa sa Comores wanda les autorités comoriennes wauno wakati ya mbalabala wakati ya mbalabala harma yensi donc cette fois ça harma investiture kwa tuhanza wajwake yabo wajewa tembalabala tena mjao kaya kangwa sabo ngwando wake nswado filme hawa mviti wa armale investiture yabonga nzwa kena karta wenese wajone sokaya wa invitewa
nwekate okona nikiwa tabatsikanza nje nambe owanyanyasi salama mwana mtukufu Madi atumani salama nazundile wanyanyasi watukufu kami mwanzani ye page ya chaîne libre de Comores tizamba na mfanya tasio kanga msio Komori na mfanya tasio kanga msio Komori yo information ya hajuyu tizamba ka mimi Hassan Issa le négociateur mimru wa information mimru wa renseignement ngajuro mambiani tizamba bese ijo kiri kaze ngozunga mzijuao ijo kiri shakaka mtu zijua bahinga ni mjulizo ni banu wanyanyasi mlo harmwe ye page ya chaîne libre de Comores et ça basa ila banga nge hutumlwao nge tsingo ne saka ila chaîne ya hele opposition yonde wondo ndo na kansana orogoze tsena yemru na nzuni mrongoze abantsena yemru araru na nzuni mrongoze abantsena de mwana mtukufu na mvumbu abantu le grand patriote Swaba Hassoumani manama mtukufu Swaba Hassoumani miuhanza mihustehi wano kejajo kirika kusurungowa manama Swabahu ekantu jana kansina huishezo wambao bo Swabahu esatizamba karja paro uona minja paro uona ujoke nsuri ponu hansi urikaze zifumbo ziyi urikaze des animaux ukensi udopa magozi ukensi udoda emadwamana wa hensi hatu sha wetu hamba ezibiro na iharma hensi wetu abe zibiro nai ganjoka kuna paro abe zibira onro sha au moins wetu abe zibiro nai yoti haba garishukura wembabi esa bongo yabongo parce que ambe zibira nai yabongo rekezo yabongo lekezo kanzo lekeze yabonga rishukuri yao yonde mana kami hutukuza kuyu mwana masoba yonde mana kami hafili hakuti yachikansi silo hishia donc mwana masobahu ganuko conseil utisubuta mago sokomori utisubuti habango dungo emabeja ngo sokomori mwana masobahu tawa bosobahu mwana mtukufu sobahu mwana mtukufu Swaba Hassoumani Marseille ou le Marseille miuhanza mihustahindo norobo Swabahu Tina jibi wakawende harete wa haha ya yabo hurengwa fungwa tizaba banabasa kanga mso Komori kamna urengwa kamna ranso mwene muhanyu ngamto jorongo seyo mbeho magobani ze valizi zahanyu ngajundo magobani ze fami zahanyu zije ho magobani wajwarege ze valizi bosobahu unusimnyanya zirambo banu unutimnyanya zirambo banu ba Komori edawla Komara sesa warenge ze initiative za hao edawla Komara sesa warenge ze domana za hao abasa kwa tufanya beti za basa manama Swaba Hassoumani hotukufu hako bosobahu tawa bosobahu bamanyu mimi negociateur njo tabiha ka hurengwa urengwa bosobahu hurengwa njo tabiha utidoze bosobahu kaga una famille ngawe na mrumshe ngawe na wanatiti bosobahu utinome umenye mashaha hobure handongo za mafitsi hadaula ya mafitsi daula ya mabajani daula wasana tamba direction daula yotsovadabu daula watsojoizo wanzao shada domnyanya bahi bosobahu tawa bosobahu banga warmwe liste ruju ilo hahaya njakanza nivumba simu za hanyu mlarmwe liste tina nganyuwanji bana tina vumba simu za hanyu shaskanza nuvumba bosobahu kanga gawa harmwe liste bosobahu mwanama mtukufu Swabahu ngawa harmwe liste hahaya yabo ngetsuko hulinda bosobahu ngawa harmwe liste ruju haya bosobahu mwanama mtukufu Swabahu tawa bosobahu banga zentuzi jongo wanronjwa jwaretewa bosobahu ganto mbabintiti nonese mzewoi ye mzewe yaoneka kweli si mimi négociateur mimru wa information mimru wa renseignement demzewoi ya karongo wanga sinabese 2 mois banu si paromnika droit de réponse ukaya yeheya banu tsena ganjo mjibu garjo mjibu esaka esa Ahmad Amertropich ha m'interroger 2 fois hainisa ya mtorojeo utokansie de preza wa hedaula
ye kanti ye dema dwamana wa hensi hatu ye kanti ye redea sisi wandulo azali sisi lo derrière ze fikra ze projet za preza wa daula dem se woy so Ivan dem se wo ba komor dem se woy ka Marseille dem se woy yemzewoy tizaba yeka Marseille yemzewoy juzi banu haparisiwa hakansi na tengo yabo Marseille ikabidia si setete ya sekomori ishando manama sobahu manama mtuku sobahu sumana tanga usika besengo jo information hiyo au beseko tujua sha ngwa jojo paro na nyolo Marseille jo hambia ka zirande za kweli négociateur ka soba na buhata c'est la vérité emzewoy tizamba karma tengo Marseille yabo ehamba hazamba nrukaya banuti kanzana loze emana demana hemana mshohangu komori emana hemana mshohangu ngufanyo yada ikabidi se komori setete chasi no josiha parce que tu parles le 46 hesa gami harma liste rouge enda tozamba Siparwa komori siparwa ukaya arinti se komori bari gami harma liste rouge ukarata ndo sa komori nganjorengwa nibe harma conteneri ilo karibu na hahaya bala antro hahaya na besende gendarmerie hauda hoteli lilo karibu na hahaya bahinga bwabala conteneri lo yabo na we conteneri lo yabo ngilo harma hama ngilo harma tendre helino kabati mba nugo ikuvrewo shangilo hamangilo dans le désert jao conteneri ilo dans le désert jao ukawandu jawanu hata wajusa hahaya ngwatsungo renga watulana mwe conteneri hiyo wabaziziwa warema ni jua bata conteneri hiyo irema jua bala hata wanroko na shinda antu amerika mzee joy ujo shinda ya resiste pendant 3 jours yabo harimo conteneri emzewende atozamba ege kajamba ndabo c'est la vérité tizamba ikabidi ndi aloze emana mshoha demana mshoha ikabidi ndi mloze setete hazamba Marseille usokwa juzi sha paramila tisiaba esengara ma liste rouge haya ukayerengo ngutsotilo harima container ya batu yabaki yabo de hanso yabo wamsui baba komori halafungu regrete uka vankwele daula hazamba vankwele daula mabajani vanuko lwa ritarma pieshi wanajani bloquette na kaenda arme mashughuli ya hema na mwanamsho hangu maskini mzee watu tuwa bloqueaka na kasa komori tuwa ha bloqueha kana kosia komori yendi ya looze emana mwanamsho ha izo ngamjokamba baba komori yezinga rjokamba izuni zona nzoni nitatazima na maswaba hasumani yatawe baba na basaka batikomba yekomba ni saisa c'est fini bane komba ikaya 2019 ou 2020 à partir de 2021 kabati komba à partir du 26 mai 2021 et komba kayiti il faut aller wanroncho waruharmwe komba yinu ngamdugo na le jeune misudo hamba le jeune mbaitambwe ngamdugo mwana ngamdugo ne majeni wakadwenda place de la République bana Omar Mirali bana Nurdin Mbaye bana Mahafidh Edini wakado henda ramaze place République wonde manifeste o chochoro pia waruha kwa tulenda ramaze manifu wandu wengi waruha ramaze manifu ze manifu zilo emakatianu ce dimanche ngwatungo kabeseba la 6 ou 7 personnes ba 6 ou 7 personnes ba do wanzani wa hunzari doneba 6 ou 7 personnes shawandu warudi harimaze manifu wandu sawelewa komora sawelewa kabane komba inu yesaisa komba inu saisa misodo zamba banaruma komba il a toujours un gagnant et un perdant. Vous avez perdu yabo, posez vos armes yabandu posez les armes quand on s'achindwa shaka mrenge zarma mrdimjua mrenge les armes yabonga mtsaho nkodo yabo sayo ngamtsaho nkodo yabonga mtsaho baya yabonga mtsaho hila
yabonga mtsawo hila donc tikanzani bire mbabi harimwe manama swabahu mwenese mzewoyi tizamba ikabila se Komori setete tuwa kanakosi tuwa kanakosi mzewoyi watukufu nganijwa ngarinjia harimwe liste wandu wajoka uzilwa aval investiture wajoka sa Komori watukufu kanchinu mambianika mimi Hassan Issa le négociateur de la République mimi ndo renseignement kabati renseignement Komori nchoshina ni rembea kana nchoncheni ke alerta wanyana swa hida ule mabajani ukana mkema tu amana na mkema tu amana unuti mnyanya jurambe banu unuti mnyanya mimi négociateur njena bebanu wala mtu jena be ndrabo banu shelea gamjawo kamisi mrwanda abo misi mru njena be betizi njena be njeni fanya komedi shati jani ni mtatazeni nywana na dola mabajani njeni alerte ni shelea ejo jamaudu eshelea ejo jamaudu kabati mru ujo échapper hata kabati mru wa dola mabajana jo échapper hata ngabano na wanruwane na parwa vumbwa banu kayomba byo na tueseye wa se Komori ngani wavumbwa banu owabaki abo sina wavumbwa ma politicien wote na wavumbwa nganjo wavumbwa mru mzima basi un grand politicien basi le grand notable activiste wa hida la mabajani hajimba iswali tu njia yabo utamego se Komori bo haji badika unegosi ka upare daula upara ma ministre wa juao huwa paro telefone hu negosi shanga shauti utamengo sio banga yonga warma liste rouge hajimba iswali tizama badika ngojo negosi haujo utahesoma yoko senu nikao njajomba ewapili hunzarioni kiemba yotova adabu uobahe watu uona soda za uo uoma soda za uo wata josi abese ngutojo hata ngusobo do mlingo juyu ngusobonsi ngutojo ngo yakazora ma on ngutojo so jau hamadem na butama joyi ngutojo so jau ya hati warumo moto po direct kabacho maka ezebali zangu zonda ezebali zaha hungizonda ebanu ndo byakajo endo byakajo endo byakajo renge ngutsorengo amande buta yinu yakazwar moto direct hunzarioni umru wabili wararu barufu ba Komori uoba ngutsorengwa bomlango ju harumaze omlango juyu harimaze tarazan rasi harima ya avion hahaya ngutsorengwa bahesa yo bomlango juyu botaraja juyu ngutsorengwa botaraja ju yakazo monto ale off wararu ewanendo na mvumba juzi bani ewanendo Badruddin de la Manzase Ndrabo le même système Badru ngutsolendo asiomlango juyu yarengo botaraja juyu yakazor momento du wawane abaye watsanu de mana mana kamvumba bana basa na kanse message inu de mana ma le grand patriote Swaba Hassoumani woba he wonde watsanu Swaba Hassoumani garme lista Swaba Hassoumani nge harme lista bien mana kanse mbese ni mtatazibano yatawe batisha wambari ngwa ari mabejo ngwa Komori Shamimi Hassan Issa le négociateur de la République nswamini kai mabejo ngwa josa Komori nswamini parce que cette fois-ci ba Komori ngani mlabioni bani ngani josubitu comme swafun labi ukay mabeja wagwa hiba Komori ngani josubitu comme swafun labi ukay mabeja isawa jomba ngwa Komori ngani joka kwa siwenji besengwa joka bese 5 comme d'habitude 5 ou 6 personnes timlabia na tajosa hahaya ngwa tungo rengwa wapasheme zemoto kangwa atano bara ngwajoka moto zemoto ngwajoka nsanu yabonga jo pasa zemoto hizo wodoma kobani
halafu mintsuamini kangwajo subuti 7 fois se Komori mintsuamini ka 7 fois ngwajo subuti se Komori ukabana msaba Komori ya dawla Komori sawa rengeze do mana za hao minga no washukurio makatsane dawla Komori ngani washukurio zedwa mana warenga zemezuri warenga concernant wanyanasi wa dawla mabajani ngani washukurio. Vraiment, pour moi, c'est un pas. C'est un grand pas. Et dans la Comore. Guano. Un grand politicien qui a kabati ni hela tujorengwa. Il défini ni kauban. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoud alias Kiki. Il défini ni kauban Kiki. Ukakikata hata jorwa ria haya ngutsorengwa. Kiki rangula investiture ya he president Senegal kaja sa Komori. Kiki kaja sa Komori. Kiki haka Senegal hajwabo inde Kongo. Eba nu Kongo ngutsa wende ni ho Kongo. Kiki ngutsa wende ni Kongo. Yabana nzono nse no nese kiki. Jaja ni mdeye mchido hamba nsiba ni de wangu. Jaja ni mpwesheo. Shangana nzono nse kiki de la République ukaya banugudungwa. Kiki obanu jundrao Kongo Kinshasa iho jundrao ngodungwa bo kiki esaula wa Senegal kuti Senegal esanga we Kongo Kongo ngotsa ndini hobo kiki ye Kongo ngotsa ndini ho kamuna mipango dane makongole ngotsa mercenaire Kongo ngotsa ho majaishi Kongo ngotsa ho wanrojo wajanda afanye kuteta Kongo yengotsa ndini Kongo yabanzo nono sokaya les services de renseignement za Komori ne les services de renseignement za Faransa ngodunga bokiki izonga mishirika nuli ongozi chuono bo Mohamed Daoud alias Kiki bankarisi hamajana bokiki kariti hamaisa wakado fanya zola duani wakado ndama pesa wakado bahiza wanru walekeza zenyumba za haho tizamba wabahiza wanru bokiki mjajo mbesa ka ministre de l'Intérieur harma azali wakado fanya zwanzao wakado turirize wanru wakado menase wanru wakado ranga hojewiri bokiki izoba ça c'était à l'époque c'était avant chasidaba ha wane dunia change bokiki kariti hamajana bokiki heli wakajirana kanga unavuyu wakajirana kanga ngawe intouchable wakajirana kayaminde mzeye je contrôle tout est sous contrôle izozika jana bokiki yo jana shatileo wananzo nonitseka ye dola komribu bokiki esawarengeze warenge ze responsabilités zao tizamba ze services de renseignement za Komori nezao no Faransa ngwadunga oba no junda bokiki yo definu nikauka hata ujosi ha engoti se Komori tsoba ki Kongo shanga nulavyo bokiki tsola uzamba ngo se Komori ujone kakujarengo yo definu nikao vanu kakujarengo bokiki yo definu nikao mimi Hassan Issa le négociateur de la République yabo tsurongo za madarau mtsurongo za hojewir mtsurongo za hotsovadabu mtsurongo za nai wala ntweza lejika banu nganu menase haunganu terrorize nono ntsiho mimi Hassan Issa le négociateur yote le système hangu chezo renseignement nikao nuhambia wondo ngan répéter tena yabo ntsumenase wala ntsu terrorize esanjojo shina nambe nganu menase njajo shinda wala ntsu terrorize bokiki wala njajaba nudeye nuposheo wala njajaba nukazendrabo. Moi je suis là pour la vérité. Mimi Hassan Issa le négociateur de la République. Salama madame tukufu na heda heria salama na sunile njajaba nuposheo bokiki tizamba shanga na nuhamie vérité ukangwa dungo malujundrao hezemenasu uzifanyao hezemenasi wambao kiki kariti ya majana ya wakana yensi wakanio wanikwe nafasi ya hao kariti ya majana bokiki yonde mana kan zamba nganunuko defi vanu ka
kabati ni helu chojorengwa wa pashomoto wa behoma gobani ngawele ema responsable wa helo opposition ngawe parmi o assassina wa vumba bana tina wa vumbu shanga wa parmi no wandu wa jozingarwa wa behoma gobani yo dofinu ni kawan bahika bokiki ye dofinu ni kaw e kakujarengwa wa behoma gobani mimi Hassan Issa le négociateur de la République de Patagonie ya Komoro Salam Musamda Homa, manama mtukufu Musamda Homa, manama Ibrahima Abdulaziz, salama na zimoneleni. Mimi ya Patagonia ya Komoro. Sina parohi ya armazero zo sosio tena. Kwano, sina parohi ya armazero zo sosio tena. Wala sina usi hakomore setani. Sina usi hakomore setani bokiki. Eka kujarango wafungo. Iyo definu nikao. Paske nganjoka izondi johuja. Ngojora masewa. Tizamba bankarti ya majana. Na minga shukuri daula Komori zedwaman ze responsabilité warenga ngani shukuri parce que abasa ngwarishili yao damino nama abasa ngwarishili yao izo na kaduhamba izo kaduhamba kaya ye daula Komori na buhematso ye daula Komori na mriagise ye daula Komori kenakiri ingicho kirinda mkia hunu Faransa mwana na sohido na mabajani na mtsowana kakweli kabati nsi harimaze nsi pia mwana nasima mlo hunu Faransa mtsomba lo Komori surtout ndanyimlo hunu Faransa mabuhema tsumangala uzenti zilo hunu en Europe haumo naomba monao zenti zilo ngajoma dans le monde entier où est la démocratie namnambia nsi balo démocratie abadi nsi hatu namni ya defini ko mrubana mana mkoma da haiban ya zambe ndatsa be mnyanya ndatsi jibana amba mswalata mbrunani kensi ya keseria ya nabi nsi kelitsi balo demokrasi hamadensi ya hatu tamansi ya hatu ngene liberta mbezo yanzao ngene liberta sorange preza wa hensi preza wa daula ngakensi mpwe magoza mbezo yanzao ngene liberté ya karma ze media mriaka mbezo yanzao mriaka yemrulame na sewandu uka garjonda rafanye kudeta mriaka karma ze media mria uneseka na mangaringa ngon ritsenga mapesa sayano ngano rafanye kudeta mais quelle liberté ça? Regardez cette liberté. Regardez cette liberté. Namna miensi kabati kamna parsanti wa Komori. Yapoza ngozi ngazondo za change 2024 mission do zamba. President wa hedaula e madwamana wa nsi hatu e sawa renge ze mesures za hao. E sawa renge ze responsabilités za hao. Yabona mkemadwamana. Ngabo politicien wabidi na zoni mvumbwe bansena mwenye baraka sedi swali ukaya information ya saya information ya saya salama mwana mtukufu taukas salama na zolile information ya saya batukufu mwenye baraka sedi swali obana jundao manama swaba hasman swa sanja yao manama swaba satubesha message van manama mtukufu le grand patriote l'un des grands patriotes nti atu swaba hasman sonji yaba swaba hasman satu ni ka message bana basabu swaba manama mtukufu swaba ukami uhanza mi hustahibo swaba na tena me hustahibo swaba chijojibi wabo swaba ko tawandu wanu manama swaba utawandu haidole mabachani ansidore jei eka kutanzoto wandu wanu bosoba utokarmwe komba haho sha utimelange de no wandu wanu batizo bosoba utizamba bona message yinu ngawa harima lista rouge Komori bosoba tawa mabeja wanu bosoba manama mtukufu soba utawe mabeja wanu bosoba esati behe message ya soba ngani dungi message yangu batukufu tizamba mwenye baraka sali swali ukamwinyi baraka batukufu d'après les informations razi Paris zilo haju za razi Paris d'après les informations razi Paris ba Komori bandu wa homje mtukufu antujini uamba mwinyi baraka sadi swali hukaya ukale jaishi le sihahunu hawe gendarmerie hawe polisi wa sihahunu mjini ntujini sikarna himaru defende
eshelezi jo huja si karna uhimaru defande karna uhimaba ruhani yebo mwenye baraka wao bangu tizamba wao bangu wa homji mtukufu ansujini ndo akamba mwenye juzi banu parce que mwenye wonde kinando walwar melista mwenye baraka seri swali ya homji mtukufu ansujini bangu wa homji sangwa sijuwa ka mwenye gujo rengwa gujo parisiwa izo source kwa izo source za naziparisa bakomori ukamwenye baraka obadu wa homji wa mambia ndoka cette fois-ci e kale jeishi lija hunu si karna uhima ru defende bomwini karna uhima eshelea Roti zamba ngandini pete sena nganshukuriyo ye daula ya Komori yabo warenga ze responsabilité zao nganshukuriyo gabwandu wanji kasina wavumba abantu ngarjodosha zentusi jao walwar mwelista haya yabo wachodo rengo hambari shanga nrejitsena na mkemato amana mnakedwa amana imakatiano hena mrina renge ze responsabilité za haya imakatiano hena mrina renge ze responsabilité imakatiano mwanama mtukufu shahera sama juzi et mwanama mtukufu le grand consultant wa hensi hatu l'intouchable Ibrahima Inusa alias Nono hata hazamba juzi bahe nonga mjoka nono wale yona hule nono wale jamani kadoba mnyanya nono ye dawla komora basati zamba ye dawla komora basa sawarenge ze responsabilité zao c'est fini au mnyanya wa hanyu c'est fini ze bêtises c'est fini ze menaces izo pia sasa esazifu izo pia basa sazifu kanchondra jimbabi tena owanyana swa hedola mabajani ba Komori muone kakole wanruwanu kwatsi banu hambwana owanruwanu kwatsi banu hema na mkomori owanruwanu kwatsi na direction owanruwanu kwatsi banu hema hoza hawa na Komori salama mwana mtukufu Hamdani Jafar ganjomelezani babi kwa wanruwanu ngo banu hamsajaja basi wanruwanu ngo banu ha profi bahi amtsawa na wanyana swalo hunu Faransa daula mabajani mtsaona ola nitolondo ela ulo Japo ola aba Parisa ha hundu ekanito hanitolondo ela ni harange mrumshi aba hundu na mtsaona barufa ya towe manama ya Marseille ya kana mrumshi ya Mwanza wakahanzana barufa ndato hende hatowe maname huo hamrenge mrumshi halole mrumshi huo subhanallah ha hajimba iswali domnyanya gebanu domnyanya basi mnyanya basi o katina tamba direction hata salama mnatoko Hamad Mbaye hajimba iswali katina tamba direction hata basi shado mnyanya basi abange hula ngenge daina ndo he daula abasange daula mabajani abasange parti ya UPDC ya Mamadou abange parti Orange abasange parti ya Nariba Kishene Komori welanga tsoba ka katujezo anzao katina tamba direction Imanama mtukufu bae ukawati na njevi ya shancho antunja mbabi ntiti esa weka alhamdulillah yekado njevi privé hangu yekado njevi privé za hatu sheso jabana be politiki yonde mana katina njevi privé na bonti labo kanchujua nganjondo nguzingiza hahe shasi na joni nivumbwe vi privé ya hahe de mana mtukufu shamhini de mana mtukufu bahe shamhini ukashamhini bahe yemrumsha kanaye hahibiwa ni mrumshe hatola hondolani emdu akamtowa hondolani woyimrundo yewoyindo woyimru hedola mabajani uwando andrakod wadungo hendar harimaze place yo manifeste uwade kinonda dungo henda ze place womru hedola mabajani wadungo henda we manifeste hende hamtowa hondolani harenge mrumshe wala mzungu wala hamlola emrumshe mzungu wa hamlola emrumshonge nge Komori deni mana memu mtwanza ni njabo tena ngaba noko zina johamba sha tizamba ngani mshukuru beka donja zevi privé za hatu shamhini yeka donja zevi privé za hatu yabo
ntunja vie privée ha ntunjia ntunjia mimi ntunjia isa kadonja ze vie privée za hatu ikadozinji shantu kanzani ni biremba 20 yabo mwone seni batukufu kaya uwandu wanu bankweli njamba ndabo ukavanu inuda ula ya mabajani inuda ula ya ndwazade etita watungo jitola hundolani wanitola hundolani watoe manama ulo masendolani wato shamuhini nabo shamuhini wondekina yakamtoa mrumshondolani wando alobatima wando hedola mabajani hamtoa harenge mrumshe ezo sinizo ndungu hababani sidola mabajani bakomori salama mnamtukufu Said Bakar ezo sinizo ndungu hababani yindi maana kansido hamba ko wandu wanu kwatibanu hema hoza wana komori wandu wanu kwatibanu wandongo za sérieux wandu wanu kwatina ta direction ntajamba hunzarione ulanga mumchuwa uzinsavuza hahi sinajabaniza mbetsena nga mumchuwa ukange bano handu asadi ngeba nado para handu asadi basi yado ambiana jusambabi bomtatse bara badi wejisa amihanza buchuyu badi wananyila hojisa wananyila haho wolisi c'est te bella te très bella miji wanana nyila haho wena surazi swafi wejisa badi kena kirwa gisa on yabanu hulolwa hulola kujalolwa yekena kiri watson sambabi harma telefona son sambabi wajulu dobojuba hinso nambabi wallahi bakomrede makaulu hunzaru na dungo para wanashe wambia doni makaula dungo para wambia nge ono uonge bana handu asadi bas jinde maana kan repete sala bakomori ndungo para inuda ula ya mabajani kwatibanu hensi kwatibanu hema hoza ya hebana mkomori kwatibanu watowe azali abo afiliha wanzo watowe azali waka sérieux waka nkonyo nzima wafanya ndogo za kweli shado mnyanya nota hondo azade noritola mondolani bas hana donc watukufu ngari kazobano garjodo ja e débat ino toujours do ando kadozi ngaro zentuzi jao car na rance débat ino yonde débat jo kanyo zentuzi heni saya ijodo nika alerte echelea jo huja esa kaba tizamba kabati mrujo échappé kabati kabati mrujo échappé wandu navuma banu nana wandu natsuwavumbua kabati mrujo échappé badika mrajwa sasa bahati zamba hajimba swaliti mshaka ngujukana mashughuli lete banu ende mashulino hao hajimba swali yabwengulindo ndo yajendo mashughuli ni hajimba ye ngulindo ajendo mashughuli ni setete abenge oblige négocier nene da ula nge oblige no mikabse ni ntujo zijwa ka négocier kabse ni ntujo ziju kajimba swali nguso komori kabati ni ntujo zijwa ka négocier yo kabse ni ntujo ziju baina pare wandu no na pare madhamana wa hensi ya hatu na pare msaidie na pare mziabudu ministre de finance ya pare négocier ye naye ya tata ya négocier ka utambe mndu nzangu mimi nawe bomsedi zinzangu mimi nawe utizabe mndu mimi ngantoswamaha bangamna na shughuli setete on kabati ni nchojo zijua kabati ni nchojo zijua tizamba badika mtaswama mnafanya message hata iswama shaka basi ni mtujora masewa haya watukufu hizo habari. Merci beaucoup, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.